Sijasikia amina. Nasema baada ya kushindwa, aravuze ngo inyuma yo kunanirwa kuna kitu mpya Mungu anaenda kufanya. Kwa wale waliotegemea Mungu, kubaja kwibaja biteze Imana, vita sio vyetu, intambara si gwacho, lakini vita ni vya Mungu. ariko intambara ni z'Imana. Juma maisha yako nico gituma ubuzima bwawe usiishi kulingana na masemi ya watu. Nubeo ukurikije uko abantu bavuga. Ukivaa nguo ya magoti watasema, ni wambara ndende igera ku birenge bazovuga. Ukiwa munene kama mimi watasema, ni wa munene nkawe abazovuga. Ukiwa mwembamba kama interpreti wangu watasema, ni wa mutoya na jewe na bazovuga. Tafuta maneno ya Mungu zaidi ya maneno ya watu. Chondera majambo y'Imana kushukuru kwa majambo y'Imana. Vita wanadamu visikufanye kulia. Ibi intambara z'abana b'abantu nizitumurira. Sababu vita ikikuwa, kuko intambara zibaye, elewa kama bado una ahadi ya Mungu. Tamka neza yuko hari isezerano ry'Imana. Sikiliza, umbiriza neza. Katika maisha yako, mu buzima bwawe, siku utaanza kujipigania mwenyewe, umunsi uzoreka kwigwanira wowe bwawe, elewa kama Mungu hata kupigania tena. Igihe uzokwigwanira mu ntambara zawe, umenye ko Imana itazokugwanirira. Mungu apigane vita ambayo mwanadamu alipigana. Imana ndio ni ntambara umwana w'umuntu agwana. Vita ya maisha yako, intambara y'ubuzima bwawe, vita ya maneno ndani ya maisha yako, intambara z'amajambo mu buzima bwawe, ya magonjwa maishani mwako, intambara z'indwara ku buzima bwawe, Mungu aache yapigana. Imana itawe kuzigwana. Naona Mungu anaweza kupigana vita. Naona Imana itawe kugwana intambara zawe. Santana napenda hiyo song kidogo iwe. Anakonda ile piano ile kinavuga. Amen. Amen. Katika kitabu ya Mwanzo 26, igitabo cy'Itanguriro igice cya 26, tunasoma peke yake 22. Turasoma umurongo wa 22 gusa. Genèse chapitre 26 verset 22. Itanguriro 26 ku murongo wa 22. Nasoma Kifaransa, baadaye nasoma Kirundi. Arasoma mu Kifaransa. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Parole du Seigneur. Amen. Turasoma mu Kirundi umurongo wa 22 avuga ngo avayo arunguruza yimbisha irindiriba ryo ntibaritonganira aca agita Rehoboti. Aravuga ati none Uhoraho adushize ahiyaguye, tuzogasara mu gihugu. Amen. Sijasikia amina. Nasema baada ya kushindwa, aravuze ngo inyuma yo kunanirwa kuna kitu mpya Mungu anaenda kufanya. hari ikintu gishasha Imana igiye gukora. Biblia inatueleza historia ya mtu anaitwa Isaka. Biblia inatubwira akahise kuitwa Isaka. Na Isaka alitumia nguvu mingi kuchimba shimo za kisima ya maji. Isaka nawe yakoresheje inkomezi nyinshi mu kwiba amariba y'amazi. Na Biblia inasema alipochimba shimo la kwanza, Biblia inavuga ngo amaze kwimba iriba rya mbere, maadui wa Filisti wakakuja kugombana naye. Abansi b'Abafilisitiya baciye baza kumugwanya. Wakamwambia, kisima ya maji hii sio yako, lakini hapa ni kwetu. Baramubwira ngo iri riba ry'amazi si igiwawe ariko ni igiwacu. Isaka alipoona hiyo mambo, Isaka amaze kubona ivyo bintu, hakubishana na maadui, ntiyigeze ahangana nabo, akaachana nao. acarabareka. Turi ya pili, ubugira kabiri, akatumia tena nguvu yake, acakoresha izindi nkomezi ziwe, akachimba shimo ya maji ya pili, yongera kwimba irindi riba ry'amazi rigira kabiri. Akafikiria hapa nitakuwa na starehe. Acaravuga ati aho nibaza yuko nteka. Lakini ya kushangaza, ariko igitangaje, maadui wakamfuata tena. Abansi n'ubundi kandi baramukurikira. Wakamwambia hiyo kisima sio yako. Barasubira baramubwira ati iryo riba kandi naryo si igiwawe, sababu wewe ni mgeni katika nchi letu, kuko wewe uri nyabukira mu gihugu cyacu. The Bible says Isaka hakupigana
hajaacha. Biblia iravuga ngo Isaka nigeze agwana yarabaretse. Naelewa ya kwamba ndatahura ko Isaka kuacha mambo mengine pasipo kupigana, Isaka mu kureka ibyo byose atagwanye, alielewa ya kwamba yari yatahuye ko Biblia inasema, Biblia iravuga ngo kwa wale waliotegemea Mungu, kubajya kuri bajya biteza Imana, vita sio vyetu, intambara si gwacho, lakini vita ni vya Mungu. ariko intambara ni z'Imana. Mungu akamwambia Yeremia, Imana ibwira Yeremia mu kitabu Yeremia 1:19, muri Yeremia igice cya mbere ku ya murongo kwamba watakupiganisha vita. ngo abantu bazokugwanya. Yani vita ni ahadi, Intambara ni zisezerano, lakini ahadi ya pili, ariko isezerano rya kabiri ingawacha vita itakuwa, yari byiteze ko hazoba intambara, lakini hakuna siku watakushinda. ariko nta munsi n'umwe bazokugira bakunesha. Sikiliza vizuri, Mwumvirize neza, vita ni kawaida katika maisha ya mwanadamu. intambara ni bisanzwe mu buzima bw'umwana w'umuntu. Kama hauna vita, yani umekufa tu, niba ata ntambara ufise gusa n'uwapfuye, sababu maiti peke yake kuko ikiziga cyonyine ndio watu wanashuhudiaka vizuri. nico abantu bavuga neza. Ukipenda watu wakushuhudie mzuri, niwashaka ko abantu bakuvuga neza, kufa. pfa upfugende. Hata ulikuwa mwizi, naho uzobona umusuma, nasema yo, bazovuga ati yo alikuwa mtu mzuri. yari umuntu mwiza. Ndio maana maisha yako nico gituma ubuzima bwawe usiishi kulingana na masemi ya watu. ntubeho ukurikije uko abantu bavuga. Ukivala nguo ya magoti watasema, niwambara impuzu yo gupfukama ndende ukivala bazovuga, ya mrefu watasema, niwambara ndende igera ku birenge bazovuga, ukiwa munene kama mimi watasema, niwaba munini nkawe abazovuga, ukiwa mwembamba kama interpreti wangu watasema. niwaba mutoya nka jewe nabo bazovuga. Ndio maana masemi ya watu usitume usifanye mambo unataka kufanya. ni ukuvuga amajambo y'abantu natuma ukora ibyo bashaka ko ukora. Tafuta maneno ya Mungu zaidi ya maneno ya watu. Rondera amajambo y'Imana kurusha uko urondera amajambo y'abantu. Vita vya wanadamu visikufanye kulia, intambara z'abana b'abantu ntizitumurira, sababu vita ikikuwa, kuko intambara zibaye, elewa kama bado kuna ahadi ya Mungu. tahura neza yuko hari isezerano ry'Imana. Naongea na mtu wa ahadi. Sisi kwa umuntu uriko ndavuga nawe basa amasezerano. Mti isiyokuwa na matunda, igiti kidafise ivyamwa hauwezi kutupa jiwe juu. ntigishobora guterwa amabuye hejuru. Ukiona haupoke na vita mu maisha yako, niwabona ata ntambara ufise mu buzima bwawe, elewa kama ulikufa zamani. tahura ko wapfuye kera. Inaofanya kujua kama unaishi igituma umenya yuko uriho ni vita. ni intambara. Hata mtoto aliye tumboni na vita, n'umwana ari mu nda nawe ubwiwe aragira intambara. ukiona mimba yako haina vita, niwabona imbanyi yawe ata ntambara ifise, elewa kama ule mtoto hana ahadi. menya yuko uwo mwana atasezerano afise. Uratahura. Ukiona kazi yako hakuna vita, ukabona mu kazi kawe ata ntambara uko uhura nazo, elewa kama ile kazi haina maana. tahura yuko ako kazi ata gaciro gafise. Ni vita inashuhudia kama unaishi. ni intambara zigushingira inayo yuko uriho. Ndio maana mimi nico gituma jewe nikiona vita inaisha, mbonye intambara ziheze, naenda kutafuta vita ya wajirani nikamate roho yangu. nshanja kurondera intambara z'ababanyi nazo kugira ngo zibe izanje. sinzi ko muntahura. Vita zangu zikiisha, intambara zanje ziheze, naenda chukua za Pastor Ange. nshanja kurondera intambara za Pastor Ange. Za Ange zikiisha, iza Ange na mimi ziheze, Pastor Joseph nipatie vita vyako. nshanja kurondera mwongera Joseph ngo mpe intambara zawe. bari muntahura. Sikiliza, umbiriza neza. katika maisha yako, mu buzima bwawe, siku utaanza kujipigania mwenyewe, umunsi uzoreka kwigwanira wowe ubwawe, elewa kama Mungu hata kupiganiaka tena. igihe uzokwigwanira mu ntambara zawe, umenye ko Imana itazokugwanirira. Mungu apigane vita ambayo mwanadamu alipigana. Imana ntigwana intambara umwana w'umuntu agwana, Lakini anachunga ubaki kimya, yeye apigane. ariko arindira yuko we ubona kugira ngo yo abe yigwanira. Nimetangaza jioni ya leo, ndatangaje ku kigoroba cy'uwo munsi, vita yote uliyokuwa nao ndani ya maisha yako, intambara yose wari guhura nayo mu buzima bwawe, Mungu aache ipigana sasa hivi. Imana ikamwe kwigwana. Sitasikia amina ya mtu anayepiganiwa vita. Sindumva amina y'umuntu agwana
bwawe, vita vya maneno ndani ya maisha yako, intambara z'amajambo mu buzima vita bwawe, ya magonjwa maishani mwako, intambara z'indwara ku buzima bwawe, Mungu aache yapigana. Imana itabuye kuzirwana. Naona Mungu anaanza kupigana vita. Ndabona Imana itabuye kurwana intambara zawe. Naona Mungu anaanza kupigana vita vya Ndabona maishani. Imana itabuye kurwana intambara ku barozi, Vita vya mandoto. intambara z'indoto. Haiwezekani kila siku. Ntizishoboka buri munsi, Kuna ndoto unapigana na watu. ntizishoboka kurwana nabo. Jioni. Uyu munsi kigoro Unaota ndoto. uza kurota indoto, Kuna mtu anakuja. hari umuntu aje Anakuja kupigana vita yako. aje